smo Moparu cijepivo, Moparu cijepivo, pa smo imali, pa se vidjelo po prijavama. Osoba koju je Jovančević šaptao je profesor dr. Goran Tešović, infektolog, trenutno pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece na klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Upravo je on u 2005. i 2006. bio najglasniji zagovornik uvođenja stranog cjepiva Priorix kojeg proizvodi GlaxoSmithKline. Roditelji za njega moraju platiti, kaže dr. Tešović. Tako se HINA-i sa pismom obratio i dr. Tešović koji tvrdi da je hrvatsko cjepivo dokazano reaktogeno. Ako je hrvatsko cjepivo tako dobro, zašto su ga prestale koristiti druge zemlje? Naglašava dr. Tešović. U 2005. bilo je 17 prijavljenih nuspojava aseptičnog meningitisa, a u 2006. 13 nuspojava, i to samo u zagrebačkoj klinici dr. Fran Mihaljević. Kako je moguće da se 2004. godine aseptični meningitis javljao u 0,3 slučaja na 10.000 doza cjepiva, a samo se u Zagrebu 2005. godine pojavio u čak 8,9 slučajeva, što je naglo povećanje od 30 puta. I to samo na području grada Zagreba. Propagandi infektologa dr. Tešovića usprotivilo se par kolega liječnika, imunologa i epidemiologa. Zar one nemaju zarazne odjele? Pita se doktorica Sindik Milošević. Ona smatra da je tu riječ o marketinškoj kampanji stranih proizvođača. Epidemiološka struka je oprezna jer i Priorix prema njihovim saznanjima ima nuspojave. Uz to je manje učinkovit od Moparua. Doktorica Gennaro Margan, tada voditeljica službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, istaknula je kako od 11 slučajeva postvakcinalnih meningitisa koji su u 2006. godini prijavljeni zavodu, njih 10 stiže iz klinike dr. Fran Mihaljević na kojoj radi dr. Tešović. To je vrlo neobično, kao što je neobično i to zašto se dr. Tešović toliko bavi temama o cijepljenju kada to nije njegovo područje rada. Povrh svega točnosti podataka o mogućim nuspojavama Moparua zasigurno nije doprinijela praksa naših pedijatara, bacanje neiskorištenih doza domaćeg cjepiva, ubrizgavanje stranog cjepiva i zapisivanje da je dijete primilo domaće cjepivo. Na kraju trogodišnje balade ministar je dobio preporuku da se domaće cjepivo povuče. Strane kompanije tvrde, lobiranja nema. Uz lobiranje ili bez njega domaće cjepivo Moparu Imunološkog zavoda povučeno je 2009. Tada na velika vrata u kalendar obaveznog cijepljenja ulazi Priorix, proizvođača GlaxoSmithKline. Naslučujemo da je upravo tada, dakle od 2009. Tešovićev entuzijazam za prijavljivanjem nuspojava opao.